look at it's okay. Oh, baby. So I have an early shift now. But I'll make sure around lunchtime ke tla ke bile. Okay. Ene le khono monna wa gago o tla o direla lunch wa bona gore ka lunch o tsore o ja dijo tse le reng di dirile ke nna. Ai weng. Ya go direla scafty. Nana. Ke man losh. Oh, ke ragadi Rebecca. Ore la ka letša matlhatsi le matlhogonolo ka lekgono. Yena ka se kgone o tlo ba ile funeraleng kwa Mpumalanga. Ke no ba ke lebetse go bolela ka se. Yeah. Okay. No, it's fine. Ke tla ba phone ka Sondag. Hey babe, a tsabe ke re ke go botsise. Now, wila memati was go ba mapitse. Go bolela nnete nna ga ke tsebe. I mean, baby, o invite wang motho le goreng o sima ka gare ga divorce wena wa mmetša ra wa e tang le tlele ke tekele rena nna re tsošele jana ra tlola rena. My point exactly. Gape le nna ke you feel like you two ya ska mema mapitse. But wa bona ga botse nna le wena re nagana o sana we in sync. Hey, warra. Hey, tsabe go kopana le wena. Sure, a ke re wa bona ba di majana re busy ke di half days so re a mesana. Yeah, but it's the perks of working in December. Wena kwala o ka re mo rute nna ke tore hallelujah. Wara. Ke eng? Gore go ka re wena se tšo thomile go gaphola sa le ka pela so. Mona ke Friday, relax. Hey, get. Hey, tiwas. Guys, fishing go le nya Mr. Sakamela. O tla le fumana ba. Sure. Thank you. And then the platter. Is there like a secret party that I'm not invited to? No. What's about Mantuli manona lo complain and my jana ba tšofetše so ke re ba motlha ke ba khutšiše ke no ba betha ka di plata or ba skape ba bona Quite the platter. Wa leva. Mogotsi. Gore wena o nyaka SARS go ya taile ne? no Katapila ke ta bona ka ke le boile sharp e mona o fokotše